Usambut Menteri Rangba Kajelau ba Preston Tensong ulet banjurib kejing Shnai ke Surok hakathan wa kadat bat Pasham. Hakaba ulasham bakladan kejing Syak Penjular jang Kijakarep. Hakaba kitrai shnong bagi nangalam shnong gila kena baka company ke bapentrai ke Surok ala pentuat ke kendau ba dikimau syaki beri kuai ba tempo hakapor menmia. Halor kene kejing Syak Penjular Kijakarep lamaha baka company kambet syok ban pentuat ke kendau ni kimau syaki Jakarep ha kejingnya jang Surok lang baka package 5. Usambut Menteri Rangba ulah batha kibor penyak distrik bad yang SDO Civil banle ya kejing le sorjamin rengkat bad kejing mi benia ya kejing jing sep bad kejing Syak Penjular kitrai jaka bad ki Jakarep bad kamtam ha kabala saki ya kejing do kinong rep yo kwai bad tempo bad kiwe kejing thong ru kumjo Abile bikato ki company ki karin hakapor namar ki juong hiba ki hapi ki lalle ki slide na to ki haba ju slap ne ki sa haba kiti ki mau ki pelang ni harut sai sibun pa pos ni ki sepetulun kai mto we artli kedan ka evidence kedan video kedan ring pos ni mto betulun bah mau artli lai teli so teli mto ang nak tertel ada ngi kan ada ngi hoi sesmi ta jan poi dak hajar hi ki betulun diki ha pos ni tambah kebakan serkaya kalau permit tu sunyit baik mto dak kato ka sen joki sunyit bet ram ram baik begitu ki mau gitu ing kisah kijing tu kijing tempor atau gila dia kata dia kata joki mereka bangnya kerempan markmat bende nakalian joki kila ban ya sai bit ya kata ki ong bit bakum ta bakum ne rei kaji sisa ngot mapi ki meladon hang ne pele i jelok jom hikmat wat ki MLA wat ki seng la badong wat ki SDO video badong lang ki ya kata kaji sisa ki julor kata oh ya kaji sisa ada kembang kedai pun siu namaran ni kemalai kerem ne namar ni ki nong rep ki nong kendong ni senit lagi tulan naka agriculture bad horticulture sector mah kalau ada kamsiu tu dah ingin ya ban dah ingin ya di dah ingin ya bu school kun dah ingin ya bu tuition kun mod dah ingin pen dap pen biang ya lah kajong ni kesem kamu kejing lai jong ka kala jengrat nak kan ya kata ka jing yo kejikot kajong ni tementang ni meladon hak sitom bah sebelum tang la pak school kun seselong la pak college kun seselong ban bay tuition ban bay kot ban bay slide dah ingin pen ni tu apa kata kejing tu kejing tip jelas siap penumrut siap penjulur lu Pimenta kaba ngin le ko long nakaliang ka district obsession nakaliang SDO civil nga direction ba in survey ba na do sidong bat ban le ka assessment lu markene kajing jot kajing pra ki mar red mariam ka baki ki thum ka de ka bisir ke ngalayu I mantan da ka kmat jong de bakin ong mik batua ngam ide kata de teng ki company pla su tho ki contractor ki betray ka kam ki kwa ban deploy ki kwa ban kham yo nong na ka daw ka jiak tu den rei nga IT hapo SDO civil by in page benia ikani rengkat baru video by in page benia baru ban access ka eka jingdo ka ba ki bapli kini kedong rep ki lai kendu bat bang ni kal ngila I warning lo ne ka ba syai kedar klong ba kim bitchu ban penhap yakini ki kendau yakimau shani sapo jakarep jakariang habayat kene ka surok na ka package ka number 5 baki by in steady in peg in Kenya dia te kalot ka bakaduk ka dai baniyat ka jing siu syaki try jaka ki bapli ki tu ki nogrep ki ba ka jing duk ngayu iu kwai utem to bat ki we jing tu